Toi whaatala whātuli tātua tunu nei fwoi aso tofi aso tots fulo le masino te sema o le nei fwoi tau sanga lua whelua se fumatasi. Ai usi mei le whaafonga i se whaopoponga le nei o tātua telefon me Samoa. E le fia tā ua le sui komisina o mtanga luenga o leo papali Mona Lisa tia keti le swafa o se tasi o atali o se sui whaipule mai li tu malo whaalala whanga i sa vai. Wa tau fia whaatasi nei ma se tamaita i luas furuiva tau sanga le matua. O i la ua maia e whainga luenga le ofiso whainga pālota Samoa. Na maua mai se os whainga leo le vaiaso le nei i mai no fau. Ma maua mai ai le au whaingo aise tusalo na mamafa ma le tasi tes maleono kalama. O la au malosi e le ilai seneina. Whaatasi e ma la au malosi pupu i e leo whaatanga ina i te tono le atu no. O se fue nai le aisa, ma se tino i tupe lata i le tolu wafe Tala, o se laptop, whaatasi e ma se paipai whaonga e ula i le aisa. Sau non papalii, o mōli anga le umio whala au whaasaina o lo mōli ai i la uia. Ma le whaamoe e whaono to e whaao popo nisi mōli anga, e whaasanga i la ua utao fia. Sau no whai papali e tots fumalwalu le matua le li ua mōlia, mai sa papali i manu fau, ma le tamaita i luas furuiva tau sanga mai a le sa, vai vase tai, no ufau mato matangi. O le asu tos fumaltasi o Januari e wala a wele wha amasinonga, ai ulo tau fia pe lalo ole wha awa ainga leo. O los whainga na wha lia papali i, na awalatu i se tasi o wala au mele mamalu le antu nuu, na nga i ai leo so whainga. Peitai o lunga upenga ta wha ilangi, wa ngina i swafo i la ua ia, e le fia tā ua e le sui komisina o leo. Mai lava le matanga luenga o leo, wa mai tawine leo le whaatupula i o pangta wa mai o na tuli o nātou whaasalanga, ai toi mōli atu fo i sori ngātu la fondo la vaitasi sa whaafat pulpui ai mo mua. Whaalia le sui komisina o leo, papali i Mona Lisa ti ai keti, o se tasi fo i oso fo inga leo le fio anga vaitele talwai nei. O le isi leo sa fo inga na maua mai e fo i lātou na mōlia mua, mai au na tuli o lātou whaasalanga, ai utoe mōlia atu fo i sori ngātu la fono la vanei e tasi. O le asona nafi na whaalawi loa e le sui komisina, le fionga papali i leo tustala. Niso ia mea tō tina na maua leo sa fo inga i vaitele, e au fie fo i whala au whaasaina o la au maalosi e le whaatanga ina le atu nuu. O paipai whaonga ina le aisa, mai to valu lo tau fia, e to ono li, matamaita i e to lua. O le to lua o ilantou na tau fia leo, na mōlia mua foi, mai iwa sifuru kalama le mamafa o aisa na maua fantasi mai ilantou. Fantasi ma le fuai i le aisa, ma le tino i tupe e silia i le lua sifuru wafe Tala. O Januari le tausanga fau, e wala au i foi le mata au po ilantou ia, moto e mōlia i le whamasi nonga. O le ama whai o na whaata mai se tau tonga o whai ngā malanga mō le tausanga whau a waalele, pe a mai e ona tu inatu le pepa i le kāpeneta mai le komiti o whaavelave whaafosei, e pe ona whaatunuina mai e le kāpeneta e tāpenatu. Na whaalia le whionga le tamaitai pālemia, e na ia sila i le kāpeneta i le toe iloina ma toe lauliliwina, o le whaawa wina o le tutongi na le malo o tau o le whanofo e sea, o i lātou ia e malanga mai, e na ia waai se isi whainga e whaatino ai. Sau nonta mai tai pāne mia taru mai le māsino mate le tausanga o mawai, na tutongi i le malo o whanofo e sea o i lātou i o tangata Samoa, wato e taliu mai le atu nou, e au fia i le whale nofo ai, o tau mawhtanga, ona o le sila le malo i a pui alo tātou atu nou, mai siama i o pesi nei o le COVID-19 furuiva. E se isi suinga tarue nei mo i lanto e whanofo e sea. Le e tutongia i le tangata lana ia ainga o le awauli, ai o le ainga o le afiafi e tutongi e le malo. E whaamaumaunga le matanga luenga o le soifua malo loina, o whainga malanga se fulma le fitu le na whaapitoa mo i lanto e toe te liu mai le antunu. Le ua o atu elma malo le antunu toe foi mai le fitu a feono sa lau se fulma le lima, whao popo ia i mai lanto ia mai le malanga le aso to na ina te nei, e lua se lau fitu se fulma le fitu. O lo mata i tuina pēa le matanga luenga o le soifua malo loina i lanto o lo whaanofo e sea, e nei a mauti noa le saonga le mu umo i lanto ia mai siaki,
a o le te tala whai tuto ai toi fo i atua i o lato wa inga. E lua aso tola wapile ka le sia le tua valo anga i fale ula, e le whanaunga ina i au na ia le soifu kerisiano tupulanga televou, ai meise ia mamafutanga matua ma ia fe masani ai. O se moe ua lewa na fuafua le to tele o nisi, le sa tu whaatasi ma nisi e ka le sia e tutusa la tu teletonunga, mai va yusu whaapea inu fau. Ta o le sunga le whaafengenga ia pasta fatu la pana, e to se fulma le valu mata whale o le lato e ka le sia, a ua whaia le nei moe whae i ei fuafuanga le tausanga mo le kirisimasi. Lea iai ia por kalame whae evangelia mai au televou e tolu sa whaatasi, matau alunga i se whaalinga ta vale na whaia le tae au le aso to nai. Matu whaatasi ai taulanga mai tanga luenga i tolu e tofu ma le ta vale. O le matanga luenga tina, matanga luenga le au televou, whape foi ma le matanga luenga ta maa. O ia se leni whaatasi ma le launga tongi, ta ue pasta fatu, o le a whaia ma whaatau nuina le aso wharilo le vai aso nei. Ma wha whailua i atua isi sau ninga, mo le tausanga whaulua a whailua se fulmantasi. O le whaalinga ta vale na whaata milo le afio anga whale ula lava, le sa whaata ia ta vale te wina, le anga nuu wha sa mua le mau puponga o ainga, ma ave ele wha ma mawhai le tau fia leo sa wanga, mo tina matamaita i to tono le afio anga, wha pia foi ma Samoa. O tātou tala whauia mo le ne yaso, manuia le alo atu le tātou tunu i tiu te mawhi au le ne yaso, a ia maua foi se tausanga whau manuia mo le fia, pe au lia i le aso a tai au. Wha soi foia.